Hadin Shibanai ke jinglap ya artli ki medyap kata kalokmi ke kong Nelsi dalin riatam bat kawe ke hebrit basansnem ke arta na kaju kawa umsing jan nehu Henry nakeleng ke Negrim Hospital kalapha eka kaipot postmortem report habai day bat kini ki artli ki met ki pulit ke Maulai police station bat nakeleng ki pulit ke Maulai police station nin kesngi kila pentip sigi bahayeng halor ketika postmortem report haba persang ban budin layo banekren bat kita ki artli ki longyeng kata kami jong ke hebrit basansnem ke arta bat ke henmen try jogokong Nelsi dalin riatam kile thu pak postmortem report kita ki artli ki met ka ba kila yo pedang ki pulit kamlong ke basyai na markin nang up sakaway ke forensics report hadin sitayo ne artayo re kile thu bakat kum ke postmortem report bagi pulit kila ai bakadon kadak mong dak jingem haboro kita ki met Henry nakilian kiri ki artli kilong ying kim pat nang ban batai shai lakadon ne em ke jingsha penyap dusmon kumba la shu suba mar ke jingjai kita ki arngut kalong ke bapla kita kilong kimi kim keno bat kim don jing suba sniu ye yano Henry kinsushania bet hakibor ka an banle ya ke padan kam bat kumtai kila kerpat ya katan pulet bat kibor ka an makin sim khiaban penstet ya kana kam ban labdin nang ba maki kaying kesem kesuk kesan enda kilayo ya kejing cisha kumbala ja nga ngade I men yung ito inaklad yung inin si dalin riatam te nin kesngi ngilayo gorba ila pun rang basnong bengin nyalek ni station yung ba lawan ko ita ka report mo yung kapus matan te ngilaya lek hinang ni sate te ang ba ngidang yo tang kawe swa te ngimpat yo lut tip saka ai ban hab yu kan ndang hab lek tip si ke dengan tip kan lit te kim batai ai mal bakam pat dasar ha am tharai ha tu kawe makin nang up saya kawe te tip ka keteng ka ini kan ho ta tip pihak menene tip pihak lan te tanya beli anak ong su up ta stayo tam itu koi ta kin ha tu gawe bayo menin te ka dasar bate hindang up saya kata gawe dekan handawan kata gawe kama pigi bahayeng panang ban ong dalang ya ngi bahayeng teng panang ban ong mo sap nyap ne le hine ya kata teng mamlakan men yuk sudah gitu ki ayu nama gitu ki baklit ding itu ki pau ki bakli itu para jengate fiskal ni ki tamo itu gitu ka dan jingam enang ni hinde nang tu ki ong ka men ngam susuk kan ben ong susngap ngide ban ya bet khamat kini handuk ban dalam mo din bet teh handuk tingkat bat ki senong ki thal ki kin bat rong senong ju kin sim khialam kan entah stayo tam trai subuh entar atayo la tam stayo kan dan nakeling ki pulit kadon yang bijing dengan kadon yang tong ki kedwan toket ki dengan kam ni bertau ki bayi tu dan em bakum katabat ki pulit buan man toket dan yang benwan long hayeng ti parwan re ki pulit teh Nadu ke dabje ki kamwan toket di yang hasan ro oh em ki pulit ti kamwan toket hayeng sen nakeling yo ki kim na let me sport police station pan kloy ya kene gaji oh jeng mi tinggi mi stayo ru understand la le police station sen kilala ibat kirang nang nakasinong hiru kirang basman sa station ko tuba hajan IGP dah buat yalik lang untuk kun jong ahi ya tu ki pulit te ki ang hana ka don ki dakisin ki bambang kelung kan te sakawe ro ka report empat yo te ngidang yai up te kata kawe ka report lano ngin nang ong ke damar pulit yang hana up atayo ne tayo tam ontahi ino tu padmi dai we ro padwan mi ra kuba menang te ki pulit kin kia kin sim ya ka kenya ka kam mo kin tebe kin tong gawe ke pulit kin pat be te mat hadu kan mentaro
nga ango nga kerman yu pulit bun in yai tebe nane sakman kin thok kin lap hadu banda sem ma kin wat hadu banda sem ya i